Assalamu alaikum, da li je dozvoljeno prodavati robu putem interneta, potom je uzimati i slati kupcu, naravno sa zaradom? Znači ti dođeš na internetu, prodaješ robu, prodaješ telefon, HTC, telefon prodaješ, a nemaš ga, jel u redu? I javi se Mujo iz Dortmunda, kaže, ja bi 3 komada tako. I ti onda naručuješ i šalješ njemu. Je li to dozvoljeno? Nije dozvoljeno. To je zabranjeno. To je prodaja koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Jer je to prodaja nečega što čovjek ne posjeduje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La tabi' ma laysa indak." U drugoj predaji: "La tabi' ma la tamlik." Nemoj prodati ono što nije pri tebi, što nemaš u rukama, što ne možeš isporučiti odmah. I kaže: "Nemoj prodavati ono što nije tvoje." Ti si prodao robu, a šta? Nemaš je. Tek onda naručuješ. Ti naruči, kaže ja imam to i to nije problem. Ali da se proda roba prije što se ne može, to je zabranjeno. Ono što je dozvoljeno jeste selef ili selem. A to je prodaja po opisu. Ti naručiš sebi u Mercedesu auto, S-klasa, toliko konja, takvi opisi, senzori, nesenzori, sve ti to, je tako? I napisano koliko i ti kupiš i oni tebe auto, šta? Prave tako. To je olakšica u šerijatu. Tako je dozvoljeno kupovati. Dobro. Kakva je razlika, onda sad će neko kazati dobro, kakva je razlika sad između jednog? Ovaj mi pravi, a nema ga. I kada ja uzmem i kad dam drugom, kakva je razlika? Kažem razlika, velika. Razlika u tome što ti kad naručiš Mercedesa nema ga niko. A kad prodaješ, ti prodaješ nečiju robu koja već postoji, koju neko ima, posjeduje, a Mercedesa ne posjeduje niko. Ni Kina u Gvožđi još ga nema tamo. Tek se pravi. Nema ga nikako. I tu je razlika. Pa je selem ili selef dozvoljen, ali moraju biti, znači, opisi, znači šta se prodaje, dokle, sve, znači mora biti da spriječi, znači bilo kakva razilaženja. I ako ispunite uvjeti, to je dozvoljeno. Ali ovako ti preko interneta radiš i pa nudiš nekakve telefone, nudiš robu, nudiš ovo, nudiš ono, i nakon toga ljudi to kupuju, iako prodaja preko interneta sama po sebi, znači treba joj filtera dobrih postaviti. Jer ljudi prodaju preko interneta i moraš znati šta kupuješ. Mora se roba tačno vidjeti kako izgleda, kakav je njen oblik, da nema prevare, da nema obmane. Je tako? Jer ponekad slika, kad ti uslika auto, ja znam i bio sam svjedok toga. Uslikali auto i mi iz Austrije u Njemačku za auto. Kada smo došli, on je s te strane ga ispolirao i uslikao ga. Znači ti bi rekao, ja rob, ovo je auto i sada izišlo iako je staro 20 godina. S druge strane, imaju lupetine, može mačka ući i izaći. Na blokobran dole, znači, tele može ući. A on ti je uslikao vamo s ove strane i ti si prevalio 500-600 km i on se ismijava. To ti je prodan internet. Tako da, dozvoljeno je prodavati internetom, a tu mora biti, znači, da su ti momenti maknuti i znači da čovjek ono što kupuje da zna u stvarnosti kako izgleda, a ne neko to ušminkao i onda šalje, to je. Uglavnom, ova prodaja ne može proći nikako. To je hadisom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjeno i kada dođe riječ poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sve drugo pada u vodu.